Pa ovdje se radi o jednoj taktici, znači da svako krije do kraja adute koje ima u džepu i oni će očigledno biti izneti onog momenta kada se proceni da je neophodna njihova upotreba. S druge strane, Zapad maksimalno se oslobađa zastarelog naoružanja i Ukrajina u stvari postala je groblje rashodovanog oružja. Nažalost, imamo priliku da vidimo da u Ukrajini nedostaje, ne nažalost, nego nedostaje im vojnika. Oni su počeli, nažalost, da su počeli da mobilišu mladiće od 18 godina, da su počeli i čak maloletna lica da aktiviraju, a to možemo se setimo da je to i sam Hitler radio pred kraj rata, da nije imao koga, pa je decu mobilisao. Ovo je jedna tragedija dva naroda koji u suštini imaju vrlo sličnu istu istoriju i istu veru. Ukrajina radi jednu maksimalnu propagandu. Imali smo priliku, evo ja sam čitala sad pre neki dan da su počeli da otkopavaju mrtve negde u Harkovskoj oblasti i da ih masakriraju, svoje mrtve, poginule u bitkama i da bi ih prikazali kako su ruski vojnici masakrirali. To nas sve veoma podsjeća na slučaj Račka koji smo mi proživali. Znači ta apsolutna jedna linija propagande koja se nije promenila i vrlo je prepoznatljiva i Rusima ništa novo ne donosi. Sam Zelenski ide na to da će s tom agresivnom propagandom nekako uznemiriti još više tu zapadnu javnost i iznuditi tu jaču pomoć. Znači, iznuditi upliv NATO pakta koji on želi. Na njegovu žalost još uvek se to ne dešava i ja mislim da se to u nekoj bliskoj budućnosti i neće desiti i da će se iza zavese, a mislim da već se to sad i dešava, doći do nekih pregovora između Amerike i Rusije, jer jasno je da je Evropa u stvari jedna sluškinja. Kome bi to više odgovaralo sad u ovom trenutku, ti pregovori? Kome su neophodniji pregovori? Uvek analiziramo... Pa Americi su neophodniji pregovori. Ona je svetska sila koja je bila donedavno najveća i međutim ona je sada u jednoj silaznoj putanji, to je jasno. A zašto onda šalju oružje i zašto na taj način se šalju signali da nisu zainteresovani, jel tako, za pregovore? Pa ne možete vi javno da kažete da ste zainteresovani, onda javno pokazujete da ste slabiji. Tako da oni će javno da idu na to da oni nisu za pregovore, da se Putin mora pobediti, da je, kao što evo sam Zelenski ga naziva Hitlerom, da je on jedno svetsko zlo, da je Rusija jedno svetsko zlo, međutim, ipak je jasno da će sve biti rešeno pregovorima Rusije i Amerike i hvala Bogu ako se tako desi, ako ne dođe do nekog nuklearnog napada i ako dođe do nekog razumnijeg stava u budućnosti.